Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ishiphelene lapha yake einkundleni ke zokuxhumana abaculi bakaMaskandi ungumenzi ke Mabizela kanjalo ke noLimit umntakanala laba baculi kubiwa ukuthi ke sishiphelene ke phakathi kwabo njengoba kubekwa ukuthi komunye ke wabo useblock omunye ku WhatsApp na ku Facebook njengoba kuthiwa kabasabhekani lokhu kuza ngemva kokuthi ke betheke baqhathwa ke emncintiswaneni lo kaZimi PBL obizwa ngeMother of All Maskandi Festival kulomncintiswano abaculi ke bebezingenela bona ngokuthanda kwabo bese ke becela kabalandeli ke babo kuba ke bebavotela ukuze ke bewine lolu nyanyavu letekiso libizwa ngeQuantum phela lo mqhudelwano konyaka enye wathatha ongatsheni umfokandlovu inkunzi kuyasophongole yakhala kuyemukana amaqede kwangaba namsindo muva nje sekuveleke ezithi ke umenzi Mabizela uyangena ke ngudlane kezokuxhumana wafika wachitha amanzi wathi ayisekho lenkukhu ukusho lokhu nje ngoba ke sola bathizi ngoba ke nesandla ekuthenini ke kuphakama uLimit biyela umenzi wakwaMabizela uthi kuLimit akaphakanyiswanga iLadies House njengoba abantu bekade ke besola iLadies House phela kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi ke sikaThamara iLadies House yaphumela obala ukuthi ngeke izimvotele kumenzi ke Mabizela kunalokho kuzobona omunye umculo ezomphakamisa njengomculo okuthiwa kuzothatha ke iQuantum leli ke lifunwa ke phansi phezulu ngabaculi uLimit uhamba ke phambili uyayihola uyayihudula futhi kabesa ngemuva ke basenkingeni kanti unombolo 2 uyena umenzi ke Mabizela ngicabanga ukuthi ke uma ngabe ngaphazami bashiyana ke ngamavoti athe kawabalelwe lapha ke kwayizinkulungwane ke ezilishumi 10,000 angathi kuhamba ngawo ke phambili uLimit umntakanala kanti ke kunjalo nje ke umenzi kutheke noma ngabe kuthiwa noma bethiwa ke niyathanda ukuvota njengoba ke nami ngavota ngathatha imali yami ephaketheni ngayichitha ke yonke ngoba ngithi ke ngivotela ukuthatha ke leli Quantum kodwa ke sengibonile ukuthi ayikho ke lento awachithwe lamanzi ayikho lenkukhu uthi lento yenziwa ke lapha kuumdlalo nje ke nokuxhaphaza kabalandeli uyaziwa kumuntu lapha kotheke wawina akwasiwa ukuthi ke lenkulumo kaMenzi Mabizela bekade kuyibhekephi kodwa ke kusolwa ke lowo ongumculi ke weGqomu weGqomu ukuthi kungenzeka kunesandla ke kutheni kuvotelwe kuLimit ke umntakanala lo ngumculi weGqomu phela ilonothi ke shasha lona phela ogunde lapha ke ogundeka isiphomoli ogunda ke isichiko ubizwa ngoTira kusolakala ke yena ukuthi engenzeka kuba ke unesandla umenzi ke Mabizela bekhuluma ke noMgibe wayifebe kwanongoma ekuveza lapha ku TikTok ukuthi nembala khohlwana bafana bakithi seningayimosha nje imali zenu ayikho lento eyenzakala ke lapha yami nansi inkulumo kaMgibe benomenzi ke Mabizela bekuveza ukuthi ke nembala abantu ke bamosha izimali zabo into engekho le eyenziwa lapha ngavota kangakanani abantu abathi bavotela umenzi ayifethu ngabeka imali ngeke awine lapho umenzi khohla mfowethu ngeke awine kungeyona iLadies House mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu akuyona mfowethu akuyona mfowethu akuyona mfowethu ngiyaphika lapho cha akuyona mfowethu kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela umenzi ngeke adabule lapho ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela mfowethu ngeke idabule khohla hayi khohla mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la ubungayikhethele ukuthi ufuna ukungena noma cha ubungena ngokuthanda kwabantu sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu akudle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hey kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami nje kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina so ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakuloku nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela
Umbuzo ke othi ke uma ngabe umenzi ethi ke abantu kabasale sebenza bedelisa inhliziyo ingabe unakho yini ukuthi ke ngamanye amazwi uthi ke abantu mabalahleke izimali zabo ezishisiwe ngoba ke bethi basupporta ke yena yini le eyenza ukuthi kumenzi bese ke lahle ithawula kusese elikangaka phela bekuseseva ukuthi kumenza ngalahle ithawula kodwa kubuya sengazi ukuthi kunobufakazi obubambekayo omayelana nalokho kungenzeka yini ukuthi ke kuba ukuthi ke abaculi bezibambele bona ukuba ngo-admin ema-account ke wabo kukhona okunomthelela lokuthi bengabi nama-marketing manager azokwazi ukuphusha kumsebenzi wabo nangu phela ke lapha kumenzi ke khala ngalento ukhala ngani kahle kahle yini le eyenza ukuthi angaphumeli obala kungani engafezi kubalandeli ngoba phela abalandeli bavota ngezimali zabo makaveze ubukhoshosho uma ngabe ke bukhona asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane